Hoisting of the flag, followed by holding main society dedicatory prayer administrator Aphenliu 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐫 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐫 𝐂𝐡𝐴𝐷𝐈𝐿u Dinbui I will flag hoisting ceremony loimi tadi whole dedication program se thank you lansone dohaira 𝐂𝐴𝐿u Dinbui thank you rally jingoso Pastor 𝐂𝐲 Aphenliu 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐫 wisone Mahina bukan dosa cendia. Bintang kerim rawang. Nanya semai hina damkai je. Ketika pilih pam hina pipi kai kom. Entai nai. Aram delta baptitus. Golden Jubilee. Peti mai wang tang lokom. Kekai ni tuai. Dengan tahu tu macam lain. Pemtan dan bau. Dengan nak bersih kota. Zam-zam kumjeng. Amin. Beauty one, na beauty Yesus Krista, Adinliu Thiumai Sanbo, Naga Sunai, Rienta Baptist Church Golden Jubilee Dinbui Haisa, Matthew na Malinga Sunai, 𝐕𝐵𝐚𝐜𝐿 Niumai, 𝐕𝐵𝐚𝐜𝐤 Kadi. Khai sĩ số khai đi sai mình chịu là bị bệnh mình chịu khai gì Jubilee Dinbui 𝐂𝐴T𝐨𝐢𝐫 hai 𝐂𝐴𝐡𝐨𝐢𝐫 𝐂𝐴T𝐴𝐨𝐢𝐵 mai hang bamta mi bo non ri tu ngambo len khai boy. The Jubilee flag that represented freedom and independence and triumph. Aliu tingkum wajiu non bang thiu lung wang jiu salung seriu magen thiu mathang wang mi boy. Tingwang go inkha dau luma thin kamau bugu Dinbui niu selung sun ga zusu bam ni we chudeza tingwang ga chudeza tu hoira Yesus Krista pen gasu kamau bo kasa bo Dinbui zukum niluju lung shet ku Dinbui niu zusu malin khai midei. The flag of guilt and condemnation was flying over our heart, and until, with God's help, that flag had been pulled down and replaced with the flag of grace. Si Hazainu Rapiuga Amau Labaju Amau Kwakaira Kailuke Non Tin Mahina non bang thiubamboi non bang thiubambo gasu khenrang thiuju rapiu Yesu ga mangyu khaiju lungbam khe majibo senyu aliu tu khenrang thiu khai sune papiu pana hiupuina masanbo zan gasu Jubilee Dinbui Christian Dinbui Zusu khai bo hai zukum lan ma ju ting thang khenrang thiubo khadido seri ngambo Dinbui thumilo ali pim khom sai thank you hallelujah lungsa sibo dampo
𝐓𝐵𝐿 Chawang na tu 20 nang ne selung sa khai bo 𝐅𝐿iu go Christian Jubilee Hana hai bo Rienta Baptist Church Kadi do 𝐂𝐡𝐨 nang ne non bang chu ka bam bo so 𝐅𝐿iu tu zuken pa khai ka bi bo na sai ne ka pa hello Kadi toidam khai sulo 𝐅𝐿iu belum chu bi bi khang da ne ken kam bi zal lung ra lai kum kan hello ji da rapi jisu ksta zam sam ga thogi ze kemboi amen 50 years Golden Jubilee Rienta Baptist Church go whole high state to hoy dedication kamra lai jai na program semitiu sukhoga highlight kam phane whole dedication service one hai pum yu khai jile bon let bom tale to hoy whole la bora lai jai na administrator has a reverend Tamwang Rienta Executive Secretary 𝐓𝐵𝐴 Nagaland. Moderator, Mr. Liangmai, Pastor Tadon 1 Baptist Church. Invocation, Mr. Hilabo, Pastor Nallong Baptist Church. The choir, special numbers at Kadi Baptist Church. 𝐂𝐾𝐄 dedication administrator. To Wayside, and you have a whole dedication so and you go administrator Reverend Kamwang, Secretary 𝐓𝐵𝐴 Nagaland, and upon high look to way high. 𝐓𝐵𝐴 Takura Pastor Hilabo Nallong Baptist Church, and location high to high so yeah. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tiwame aldo ko kumbo tulung kasabo parayakta ko aram Rienta Baptist Church mane ta kum ngutang kami ko. Thiumai je khadi kam hui je tiwam ko te ko nasu kum kenya. Amen. Soon we will continue selo. Tiwam kendi bosi Thiumai long. Ai bong masan boti misi. Soon we will Jubilee. Oh, soon we will Jubilee. Tiwam toidam do boti umi zelo Jubilee bo Jubilee kon. Kadi refuse yamilo. Kunjure to era 𝐅𝐿iu go minister na pon hai do khai sunai sai 𝐅𝐿iu Thiumai ke ga ngora lai kam sunai Rapiu tu Twino. Pesan tu Twino. Rapiu kita Sapambu Bapang Mai Naliu. Rapiu 𝐅𝐿iu Rawang tu Twino. Kham le mga hello Chawang 𝐓𝐿iu Niumai. Golden Jubilee celebration 1962 to 2012 Rienta Baptist Church 𝐿𝐵𝐴 Manipur proclaim thy faithfulness. Madu panay nangu samsangu situ. Date 27 to 28 January 2013. Hai gawang mamay. Matiu Melinda. Reverend Kamwang Rienta, Executive Secretary Liangmai Baptist Arong Nagaland. New. The beauty one. Bena beauty superstar. Kadi musambu hiuna zangasu. Jubilee ki haji ne bahli. Amen. Professor Maria, thank you again. Thank you.
Hallelujah, Rabbi Tingwang, Zan to Jesus Tune, King Kadibu, Zan to Pimu, San Guru, Tanay, Rienta Baptist Church, LNPA, Manil, to Sikolo, to Manong, the New Tamei, Golden Jubilee, as you want Tamei, Rabbi Tingwang, 𝐴𝐿𝐿𝐵 Thiumai, 𝐓𝐵𝐾𝐄𝐍, 𝐓𝐵𝐾𝐄𝐍 was a Tunra, Sambo, Nambu Malum, Situ, the Huangtila, Mintoga, Nzan, Tamira, Jing Lam Tipera, 𝐴𝐿𝐵 Rabbi Tingwang, Tiki Haidi, Middle Penway, 𝐴𝐿𝐵 Haidi, Middle Penway, Naman Sumo, Minia he the Rabbi Tingwang, Naman Kamsan, hello. I don't know whether the Tiu to thee, Rabu, Nana Timpi, whether my ears in Pukwe Damdora, Namu Pumusi Sandra, 𝐴𝐿𝐵 Tiu, Namu Pedampi fellow, Tiki had a Tangasaruga, Rabbi Tingwang, Ngumasan Hilana, 𝐴𝐿𝐵 Chakha, Tumasanwaza, my ears in the Zuni Samura, Capello, 𝐴𝐿𝐵 Children, Rabbi Tingwang, Zisusa, Amen. Orang mahina mesinja, orang tanggulai, orang madung keliru. Corinthians, 5, verse 17-18. 2 Corinthians 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 5, verse 17-18. 2
𝐂𝐲 𝐁𝐈𝐋𝐃𝐄𝐍 Christaga Bamesai Para Kasanbo Chunya Hina Sanka Mide Wa Pekyangna Haisi Christa Pengaso Tingwang Niu Kam Khaibowe 𝐂𝐲𝐏𝐲 Hai Bogo Mere Mai Chubambo Gasu Pakamai Chulura Kadi Kikimai Tudi Piju Pakamai Pichulura Kam Khaibowe Jenpa Batsam King Chukurma Mitunriga Tingwang Go to Damu Khaibo to Milo King to any the Kamku Barabdi Sibhine Selu Hoslo Ton Kailo Alugum Duyasi Katang Dun on Mazakara Lane Ring Marapiting Wang Panapu Jisuka Gozukum to Chakha King Amen. Welcome Guzung Ocham Haji Kangdibo local pastor Holam Suwang of Ting Tingaisvia Raikitubuga Ali to Gadampo Tingwang to Diz 20 Tuesday my Matunu Songa Senpakaye Banya Bugasai Tanaram Rienta Baptister Haidudi Tingwang Lungsa Haikamibo 50 years Ting bring you Tangamibo Golden Jubilee From Haidi Beating to Ikaikaba Mise Sound beating to Ikaimilo to say Ali took Dama Pone Alu the beating to Kaimiboy Tuesday Meaning Tauza Sun Kuibago Bakain Pania Baga My Mitunu Kodi Senpai Kaleni Pasum Magasai Hainai Ram Rienta Maidung Kandu Kakungbo Jalung Kasabo Jubise Ngau Kulubise Depen Gasu the Tingwana Ludu Jalung Sahai Milo Dedan Gasoli to Jalung Sahai Milo Disai Aliu Nonga Tikumo Ziuga Kabang Tus Bamdadi Diwana Lu Tulung Sahai Visa 1962 Christian Chupalas and Taikum that Kamibo 2012 Saliu Golden Jubilee go Tikum Tuzabame Didialiu 2013 January at Tuzaliu Poramse Tinjabami Way Haidi Wahi Nese Dingwang the Tulung Sahai Penga Suza Aliu Namarang the Kabambo Aliu Namatsun Kabamse beating to Kekami Jamana Basumaga Tingwang the 20 way to something Mado Pakaiboy Panya Bagasai Hainai Aliu to Kungmai Aliu to Tulung Kasamai Haibugo Paramga Pipra Tilbambo Aliu go speaker Shiron Maza Aliu go Administrator Tibambo Reverend Jet Mairilungbou 𝐴𝐴𝐵 executive Tuesday go 𝐴𝐴𝐵 go General Secretary Jet Mairilungbou go Administrator Panaji Tugaisune Sharon Mazan Tyson Fly Hoisting no Chakha Tibambo Reverend Adinliu ex-President 𝐴𝐴𝐵 Sharon Mazet to Aliu the Chakha Tibambo 𝐵𝐵 Aligo 𝐵𝐔𝐁𝐿 Sharon Mazet to Aliu 𝐴𝐴𝐵 Wakar Tuzabamai Sharon Mazan Tainai Goparamga 𝐵𝐔𝐁𝐿 Chukara Wang Khaizabamai Sharon Mazet to Poyer Aliu the Mangu Tuza Kohaimi Nine Samza Beliu Dunkandi Wang Badam 𝐓𝐵𝐾𝐄𝐍 Jamana Rapi Tingwang to 29 Samza Beliu Di Wang Badam 𝐓𝐵𝐾𝐄𝐍 Jamana Beliu Di the 20 Chub Samkadi Dimudo Pakaye Sharon Mazan Tainai delegate to the Kabamai Aliu 𝐴𝐴𝐵 Kabamai Juma Saliu go Sosan Gak Tam Tam the Tuhai Aliu Sanati the Bamai Ditch my Kenga Badi Param Pabam Sad Bamdadi Yidi Golden Jubilee Hai to Adau Haini Juza
Pui Sad Bam Dadi, Bam Sad Bam Dadi, my Matunise, Bogu Katsaribo, Magang Tiu Tomaning, Hamimaza. Haina have go from the people, Lundui Kara, Wankai Kabam Jangasu, Wankai the Kabamai, my Matu Dudi, Araputi Wansangasu, these are 20 tubes and candy of Holampana, Sempakalani. Taitun, Poandede, Sabi Wamini, Hainaliu, welcome Madui Saliu, Kazim de Bami, Karim de Bami Saisuza, my Matu, the Siri did Siri Wang Kambami, Shiramaza Poandi Pusai, Poandi Sami Bui. Hajaman and Taitun, Alipuan Sadagabamalunga, Aligo Boinaga Puram the D to the Kamkabwa, Kamibo, Katudi Bamini, my Matunadi to Lungtun Maninza Manang, the Siri Hamidlo, Tainaram Rentamago, Golden Jubilee, Wang Haikami Medunkang Sira. Rentamago Golden Jubilee, it was a Wado di Mangaila Miwi. Palam de Kamasai, my Matunu do people catcher, Kamisin ring Kaibo, my Matunu to Lungtun Kaman Po Kaibo, Kamanang Kaibo, Dusa, Baka Katsa Likua, had to the Pakamiwi. Didi Haisalu, my demony Mohidlo, Palam Ran Tainai, 50-year Jubilee, Kamhai Miwisa. My Matthew to be Mangai Maraling Jamana. Hatu the Sangam Sakangai Miway, Kiki Gira, Nali Mangai Kamira way, Dwellu Lembega did the Golden Jubilee, Aramanai, Chakha, the Kanam, Dikanamo Miway. You see, Tainai, Ramadum Kande to the Kamo meeting, Rentamai, Jubilee, Sakangai Miwise. Sibsaiga, Committee Dunkang, Silent Divatuato, Haram Satuza, Auto throwing Kamilo, it is a Pondipi Highlandboy. To come like Robert May today, and so South West winning. Tonight to Quillansui and Quillansui. Night to Quillansui. Just say Panyabaga, Aligo, yes, to come to the way, come to you, Robert May today, Padi. Haisaliu, Lembego, General Secretary, Atu said, my matunity, Aligo, ESA, Gatusa, my matunity, Sito Haralin Padi, to come to the Rodi to the Papanga, South Haisa winning, my matunity, so South Haisa Benfica winning. Side away, Pasumaga, Kamwong, LBM go General Secretary, Pade Pabamga to the Sosaka winning to deep one PK, but so subsided the mime tune the deep thank you as a winning. Sai Pamadayuga, Dr. Reverend Hoisting, ex-president LMBM, Panitachun to the Lugo flag hoisting the come with Kanghai Bijam to the mime tune piece, Sikh have 9 some the Padi Pabanga, so Sakazewini. Sai Dway Matanga Aliu Matthew did Sunuye, two city Pludum County Dipaka Zusu Helena Kamney, Dway leading choir, Tiwamoram Thallon, Medum County the Plubanga, so subside my between the 𝐵𝐴𝐿𝐴 Pludipaka. Next ga Ramna Long, where Medum County to the
bam ga so sa khai sui nei Matthew na chun wi de ju da thank you ke sai tuai aliu lembe ga thuma sai pasem dung kang wangba mai Matthew na sendeliu to kamsri we tu di baka khadi na liu to pi wangba mai Matthew na chuni tu bench khara ni di baka khat su khalan sui nei lembe worker pasem dung kang pasem hina thank you nei ai chun su cha kama dung kang de di sun nai it is Matthew songa su du su cha khalan ra kam nei this in it way ram renta mai pui sanlam che mi thu ta mi mai ne liu zan dim ma bam da di ram renta pui che mi thu ta mi hi ne se to way hai ga pa ka kha chu wang line to the sub khailo ne liu sub khailo sai there's a committee sai lam ne chu zan liu ta ta sui bi de chu da ta khai mi lo there's a si khalan ne ram renta mai pui sanlam che mi thu ta mi mai ne liu pa ka kha chu da hai bo stage mala mon sub khai chu de pon hai kalang khailo ram ren tam pui hina salam semi thu tami mai hai za smai kengra zai kamala kong wei tu di mining rao tu di ram ren tam gura zai tam simboi khui gap tu sai o hai zai kam me tu sim ra boi ram ren tam pui mai o ma bo salam semi thu tami mai o ma sai pon se kam sami ma za wan kam sam ma wang hello itu tami mai mengam khai dulu Matthew tu pi neliu lunding au khaira ram ren tamadi osailam smi kenga Jubilee ga tu se mai de di pi si tau khai ma se sa ti zen li tu su sa bam mai kim mai wang bam sai tu wang sa khai lo mai ha mi ma mai ha mi sai tu de li de dia tau sim dong kan tu da tau khai se wi nei tu ze quick lom dong kan tu ze ta ta khaim su wi nei Matthew khui loi mi sali bu kha kha che ben phi la ke kanam ga sai thana li go program ga palun nui khaira bo ali go guest singer haknya de di to the Matthew nu song ga pi panai zo de leng khai tron za chu za liu committee mi sai lam di dau khaira leng kam nei sin rise adin haide halam phan tu za malai ong khai sai nei panai de di pi mai Matthew de di pi ngau cha khaira leng ja lam chung sa za malai pa khai sai nei next haide lam phan tu za chriu da di malai pa khai sai nei mai thank you one katai bi mi jamana tu za holam di chlai keng ga di ding hai ni ba me chu di pon sa bi jamana haga na ka sau thu gaim da nei mai mi thun na king mui king hai bi jamana thu ri ya ti on thai gai phimil thon gi de pastor to hoira Jubilee lai wa mai dong hi na ra Jubilee go thoi dam se support thu za to kam su ne ti bo thu ma chun ba me to hoi sai choir hai se ram Thallon Baptist Church lam suna king we belui plino wang za pon hai lu khai mira pon pi khai
Thank you to Hoisting. Greetings. I say, Mr. 𝐂𝐃𝐄𝐍, Chairman, Village Authority, Pana, one of things I think I see. Liu Dampo, Tiwana Lungsa Heize, Rienta from Ning, Ling Sukmibo, in Kumrangutang Kmibo Singi, Adau Jamna, Tiwango, Tonkubos in my material or Adinliu Thiumai. Karai Musontinga. Tinwang the same as a liu to sing the Torah to come there. Pope my people, Munokang Lung Seriuza, Lungbam Die, Judy, Tainai Pogo Lung Sepengasu, Tinwang go Lung Sepengasu, Katan go Lung Sindudi, Pi, Kampang Haibi, Tainai, Pasli Chuza, Wisan Hangza, Tinkum Rungu, Tadau Glozamna, Writinga Rapuna, my Dunkang Kuga. Laren Kaidia Kami was a Aliu Tainai, Ngawamai Kachu meaning Tawe, Aliu Pope Dunkangna, Lung Maus Bamdadi, Masai Christian Tuma, the Lung Haimi Bamdadi, the way Pelu, Kuibo Christian Turalens or Juza,
Christian winner to the Christian how crime to kang se believing to struggle to the refute wang go long se penga su luang lan bari tinga dadi the voice on the wing ku za aliu lung hang lan su nei thang di banam to the thang di bo church to the lung hang su nei ka chu se ago mulum ka ti bu ba me thai nai tin kum rung go ka cha singi ga wang tang khai klu mai me thiu nari ga ting wang na thai dam di pi khai bi thiu me lo amen na to hoi wang ba mai Matthew na do greetings because at one good day kung bo ting wang gu cham gospel message hai saliu aliu go speaker ku ga saliu lora lain kami nei agiza masai tauza ting themi za bam ta de mai hi nang ka kheng thu za ting wang gu la lain king ra kam khe to hoi sai aliu go speaker pana wang za ting wang gu cham ka kung mu se mai Matthew na lain Puan lu khai mira ting hai tu pi khai akumbo puan kui buka tuli samdin ra lain pi khai bijengas na program ga macha ji bam mai Matthew to di Krista jengas ni ton kiwe ti wisi den khai ati za dan da in na bam di won gas na Rienta ti wisi ju mine class 4 class 5 ki bamdi wanga to khoira pa hamine chude aligo za wikini banya alito kati bamdi si sai ga imphal ga 1990 91 ga lungbamdi wanga sere achiza remta ga sna aliu si trama li piu trama selin mana tiza me aku alungza tanui de tiu ti bamdi siza Puan wa theng ana siwomi bo nam gan thanai wong je ngau khai bo tinga ma chunu ye ting wong do thone achiza ale ting wong tun thanai thon ma pai di e de kam lo sai smai klo kang sia ma ding kai kyu su ye masrawi zero nyang mi bo de sui boi siu di ting wong go cham chang bane ale tun thanai sri ngam khai si jangas na liu chun sa ta lo ale sunwe za Jubilee go chunui boli si thim samji bam ke ti bse Matthew ko adin khalene hatiza to khoi pon go siudi Jubilee ti bo ramba sin de lo ti bse mane nya sumati dinga tamene naliu khang siama dung tu inu khinrang tu khai bie naliu non ga lung ta lo kamaw ga lung ta lo naliu tu ran khai mi ne siudi naliu ra ta khoi ka ta naga non ga lunglan mam khai da phung ji bambo sa sing tura do kohom ji bambo kombo lulunga na lira lunglan ji bamme na liu bang de si na liu phung ji bamme ti za bible ga na masan je ti ro khai me ji sai aram ram tang kilong ha si ting kum ring you ting wong du si kulubo ting wong ni non ga snil turan khai bi bo Kadi ting wong go hupina ka masan mana ni tum pui ga mazang khai bi bo Kadi Yesu Kristan ni turan ka piu tiu kulobo ase ting kum ring you tang mene tiu zan le liu thana sengi ba me tiu di inu na mening wo matinga samai ka keng khara ran lu bu dolom kha bam talage tiu mening e samai ka keng khara non hanga lu mam kha talage tiu mening e samai ka keng khara ting wo ni suik ma bo maksara ting wangu samre ga sukma bo non go pumtan sina pangong skill loja pani tun khai kni ni blam ga tun khai bam kha ta lage chi je maning ai jiwe sai so nai chon pon kui bo pon chap cha ga won ja li sra samne ne sai nang si ran no bo daloma lo ji se so nai chon din chariu lak mi bo fui khai ja Jubilee go ramba hai ding khai ja sun nai Kui cham keng za liu lang ki ti khai lan ra bo ba me
Aliu ko matui hai loi mi ra leng kam nei aliu mai hi nang kanam thubo mass prayer hai se bam su nei hai se aliu mathiu na ka kheng chu grabo son nai jubilee go program hai se jang nya nai ta kyura bo bam khai habo program ga ko wi bola din ramai tingwang go lui chiramai kati tam tambo local arrangement ga kati wang bambo baitis dungkang huga magen thubo chriubo domi marzaina ali mathiu ka kheng thu arwang nei local go arrangement nei ali kheng thu khai thaina habo jubilee program nei zaina so nai na ni di do wang lan rabo chamai di bam lu buye sikoma leng deng ali kheng thu cham khai panai lukini ni bodi ali ka kheng thu cham nei chulo sai Mr. Taraiwibo Pastor Kadi 3 pana Matthew nago close ameng hai sepi hai sunai tuai raliu cului thibam lan lage mahi nang mass prayer hai se bam bam ga sulu sai Taraiwibo Pastor Kadi 3 pana wangja close ameng hai se pi khai laing putu pi khai pase halam khang kalo Naga kheng chu buga pa na lukini ni bo prayer item ha se pogo lukini bo ka kheng chu nei son nai takulan ra bo tendon zai na kheng chu nei solui chura mai choir dung ka de guest singer speaker ka de lu go ka thang ka de pi baga thiu kha ra ma dung ka lain de local arrangement and de mathiu kheng chu sai ali go pass na ameng pi khalo mathiu kheng chu sam ke Tingelam bambo kering bu alira piu tingwang tu tunne nugo lung sang kha khai pingasu aram Rienta Aphenlinga nugo lung sa piwang khai bulu tau kulubugo tingkum rung yutang kulubugo Golden Jubilee go pramai barang khai kulubara piu nanu sui khai jantai ni kakung madung alimai hinung Jubilee go pramleng Rồi non the we zong aliu arong. Ran ka piu Jesu Christa kadi hipuina masan jangan suk ko hum ka boy. Amen.